Croeso i'r adran Bioleg Ysgol Dyffryn Conwy. Welcome to the Biology Department at Ysgol Dyffryn Conwy. Diolch i chi am gymryd diddordeb i astudio'r pwnc yn y chweched dosbarth. Thank you for taking an interest in studying biology in sixth form. Helo, fy enw yw Donna Jones, a fi yw pennaeth bioleg, a gyda Mrs Glesney Jones ni bydd yn dysgu Lefel A bioleg. Hello, my name is Donna Jones, and I'm the head of biology, and along with Mrs Glesney Jones, we shall be teaching the biology A-level. Dyma labordau'r adran lle byddwch yn cael eich gwersi. These are the laboratories of the department where you will have your lessons. Y prif reswm am astudio bioleg yw eich bod yn mwynhau ac yn angerddol am y pwnc. Bioleg yw'r astudiaeth o fywyd. Bydd yn eich galluogi a datblygu amrywiaeth eang o sgiliau a meithrin gwybodaeth am y byd naturiol a'r holl bethau byw sydd ynddo. Mae ennill safon uwch yn y pwnc hwn yn agor amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer graddau prifysgol ac opsiynau gyrfa. A rhain yn cynnwys swyddi yn y meysydd canlynol, meddygaeth a gofal iechyd, gwyddoniaeth a ymchwil, amaethyddiaeth, chwaraeon a ffitrwydd, ac addysg. The main reason for studying biology is that you enjoy and are passionate about the subject. Biology is the study of life. It will enable you to develop a vast array of skills and acquire knowledge about the natural world and all the living things within it. Gaining an A-level in this subject opens up a vast range of opportunities for both university degrees and career options. These include jobs within the following fields: medicine and healthcare, science and research, agriculture, sport and fitness, and education. Byddwch yn astudio amrywiaeth eang o destunau gwahanol. Rhai y byddwch wedi ei gwneud yn ystod eich tygau ac y byddwn yn ei astudio mewn fwy o fanylder, a rhai testunau yn hollol newydd. Yn blwyddyn 12 mae 2 uned, sydd fel arfer yn cael ei asesu ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf o astudio. You will study a variety of different topics. Some of these you will have studied during your GCSEs, and you explore them in greater detail. And some of the topics will be completely new to you. In Year 12, there are 2 themed units, which are normally assessed at the end of the first year of study. Ar ddiwedd blwyddyn 13, mae 2 uned ar thema bellach sy'n cael ei asesu ar ddiwedd yr ail flwyddyn o astudio. At the end of Year 13, there are further 2 themed units which are assessed at the end of the second year of study. Ar diwedd blwyddyn 12, fe gennych chi 2 arholiad ysgrifenedig, werth 80 marc yr un ac yn para awr a 30 munud. Ym mlwyddyn 13, fe gennych chi 2 arholiad ysgrifenedig, werth 90 marc yr un ac yn para 2 awr. Yn ogystal, mae yna arholiad ymarferol, a mae hwn yn cynnwys 2 dasg, sef tasg arbrofol ac ddilliau ymarferol a thasg dadansoddi. At the end of Year 12, you will have 2 written examinations, each worth 80 marks and each lasting 1 hour 30 minutes. In Year 13, you will also have 2 written examinations. Each of these will be worth 90 marks and last 2 hours. In addition, you will also have a practical examination, which comprises of 2 tasks, the experimental task and practical analysis task. Cyflwynir cynnwys y cwrs drwy gymysgedd o wersi theori ac ymarferol. Yn ogystal, caiff dysgwyr y cyfle yn ei nifer o weithgareddau maes. Course content will be delivered through a mix of theory and practical lessons. In addition, pupils will have opportunity to take part in different types of fieldwork. Diolch i chi am wylio ar fideo. Os hoffech chi fwy o wybodaeth am yr cwrs, cysylltiwch gyda ni yn yr ysgol, neu gallwch fynd i wefan Cybac. Thank you for watching the video. If you'd like more information about the course, please contact us at school, or alternatively you can visit WJC website. Gobeithio eich gweld chi'n fuan yn yr adran bioleg.
I hope to see you soon in the biology department.